السلام عليكم. ايه الدنيا؟ الله الله الله، ده عينات قماش لو عبتنا تجيبوا لنا سجاده ولا ده ايه؟ احنا هوم اكسسوارز ده ايه بقى ده بقى؟ كوسترز تحت المجات والكوبايات وكده. عاملينها لك دي هاند ميد. بالله عليكي انت اللي عاملاها بايدك؟ والله انا كنت فاكرها ليفه في الاول بس ماشي شغال. الماس حر ده ده لولي طبيعي. خد يا ابني وديلنا ده المعمل نتاكد ان هو طبيعي ولا لا. عندكم ايه تاني طبيعي؟ الله الله، مش دي لؤلؤه دي لؤلؤه البحر؟ انت اللي بتنزلي تصطاديها بنفسك؟ من يسكن البحر. انتوا بتعملوا ايه؟ ده استيراد ده؟ لا للاستيراد، احنا نشجع المنتج المحلي. لا انت صحفيه؟ طب اخد بالي من الكلام معاكي بقى عشان ايه؟ ورونا احلى حاجه عندكم. الله الله الله، منتج مصري 100%. ده اللي خدته الاول. الحاجه بتتخطف وانت واقف. دي اثار بقى، انا خايف الطبق هنا يبقى ب 100,000 جنيه ولا حاجه. دي حاجات قديمه يعني، ده مثلا سارقينه مثلا من متحف في الزمالك او حاجه، تبقى حاجات تسليك يعني. بتضحكي على ايه لو سمحت؟ شايفك بتضحكي ومبتسمه يعني. الناس هنا بتضحك بس يا عم.